Лето прошло отлично. Вот подошли к 105-му театральному сезону, поэтому я коллективу желаю в этом году, юбилейном году, успехов, чтобы мы еще больше радовали наших зрителей. Всем успехов! Hayırlı gün bargıdığala bayram bilen bugün bizim birinci gün işimizin hağınıp, rahatlanıp, yal etip, göz yiyip, buna işe sıktık, Allah birha, öşetip, көңіл етіп, ішті башларға ятын. Яңа Allah бірha премьералар болған, өді біздің тамашашыларды яңа спектакльдермен қуандырға ятын, Allah бірha бізге енді яңа рольдар бұларға ятын. Шайтып бір-бірімізді қуандырып ішлерге ятын. Яңа сезон башланды. Аллаға шүкір. Исән біз, хау біз. Тамашасы бізді хағынғандыр енді, күтәлір енді. Біз де тамашасыны хағындық, біз де ұсырашуды күтәбіз. Яңа рольдар күтәбіз. Исәнліктер, хаулықтар барыбыз ғала, әммә біз гәлі. Рахмет. Хаумағыз, марғызала үйді 5-ші ижад мезгелі менен. Барыбыз ғала исәнлік хаулық, іштер бізді оңыштар. 105-ші ижад мезгелі оңышлы болған. Алла берһә 105-ші сезонда матур спектакльдар болған, өҙебеҙҙең тамашасыларҙы ҡыуандырайыҡ, шатландырайыҡ. Яңы еңеүҙәргә алға. Всех наших работников поздравляю с началом театрального сезона. Желаю успехов творческих. Всем здоровья. Яңы мезгілде баштарда аяқ батып, отпускаларды тамамлап, хаумыһыдын хәдиіп, көсиіп, ішке сығып келіп. Әр бірігімге икәндік хаулық тілейім. Коллегаларыма ағындым коллегаларымды. Оларға ижады оңыштар тілейім. Ижады оңыштар, ғайлә бәхеттәрі, қайда барғалар да әр сақуларды оңыштар күткен. Тамашасыларды ағындым. Енді икән хау біргелешіп, шатланып, ысырашып, матур спектакльдер, әтәлдер күрһәтергә насып иттен. Шул һәр бірігімге сәләмәтлек тілеп қалам. Бuna театрдың 105-ші мезгілі келіп етті. Бұл мезгілдер өткендерге мезгілдер шекелі өк оңышлы болға. Һәм ең мөһиме, бөтәбеҙҙә түгел һәм исән һау булһаҡ ине. Бар теләгем шул. Хәйерле сезон булһын, Алла бирһә. Матур итеп, матур рольдар менән, матур сығыштар менән там ҡалдырға ятһын тамашасыларҙы, беҙ тамашасыларҙы яратабыҙ һәм аларҙы көтәбеҙ. Йәйҙә бик матур үтте. Шул бына ашығып яңы сезонды асырға тип, яңы көстәр менән ашығабыҙ. Беҙҙең әйтергә кәрәк, был 105-нсе миҙгел. Шуның өсөн бик тә тулҡынландырғыс. Нисек әйтәһең? Юбилейный миҙгел. Шуның өсөн барыһына ла уңыштар теләйем. Үҙебеҙгә тамашасылар теләп ҡалам, матур спектакльдәр һәм һәр беребеҙгә әлбиттә исәнлек, һаулыҡ. Театрыбыҙға эшкә сыҡтык, ял итеп, көс йыйып, дәрт йыйып. Алла бирһә, киләһе сезонға һаулыҡ булһын. Актерларға көс дәрт беріп, эшләһендәр матур итеп, беҙгә лә шулай инде. Быйылғы йылда мин Асы санаторийында ял иттем. Уның эргәһендә генә безнең Арслан ағай Мөбәрәковтың һәйкәле ҡуйылған һәм уның музейы бар. Мына шул музейға барып, бынан оҙаҡ йылдар элек инде музейҙа асҡан ваҡытта Гөллә Арслан Мөбәрәковынан барып, шул Асының бәләкәй генә сәхнәһендә сығышы һайғайындыҡ һәм әйткәндәй, Арслан ағай Мөбәрәковҡа музейҙың ҙур өлөшө бүленгән булһа, шулай Гөллә Арслановнаға һәм Рәғиҙә Янбулатоваға ла унда бүленгән бүлмәләр һәм бик тә күңелле булды. Унда мин үҙем генә булманым. Асыла ял итеүсе башҡа төбәктәрҙән, Рәсәйҙең төрлө төбәктәренән килгән ял итеүселәр бар ине. Улар менән үҙебеҙҙең театрыбыҙҙың тарихына тағы ла бер тапҡыр байҡау яһау бик тә күңелгә хуш килде. Икенсенән, быйыл Түңгәүер ырыуының 6-нсы сыйызы буласаҡ. Йәй буйы шул сыйызға әҙерлек эштәрен алып бардыҡ. Юмабай Иҫәнбаевҡа арналған
китап сығардық. Имабай Исенбаевқа арналған һәйкәл эшләнек. Менә Алла бирһә, ошо көндәрдә шул безнең сыйызды үткәреп, ана шул китапты исем туен һәм һәйкәлде куеп бөтә әйткәндәй бул бөтә Хайбулла районы өсөн генә түгел, бөтә республика өсөн зур шатлык вакыйга буласак. Быелгы ел безнең театрыбыз өсөн юбилей ел. Шуңа күрә театрыбызга ла, шулай ук тамашачыларыбызга ла яңа шатлыклы премьералар, яңа рольдәр булһын һәм бұл ижад мезгилендә Алла бирһә, бергә үткәрергә насип булһын Аллаһы бирһә. Ял итеп килдек инде моны рәхәтләнеп. Өйдә, авылда рәхәтләнеп емеш-еләк, һау буенда, табигатьтә, туган якта ял иттем быел. Аллаһка шөкер бuna авыл загары менән рәхәтләнеп ял итеп, яңа көстәр менән эшкә килдек. Аллаһы бирһә, яңа рольдәр, яңа эштәр менән безне көтеп торган театрыбыз. Быел безнең 105-нче сезон Алла бирһә, юбилейный, уңдырышлы булһын тием, һәм барыгызга ла итәнлек хаулык, илдәребез тыныч булһын. Алла бирһә, ошо сезонда матур итеп эшләргә язһын, тамашачылар, килегез, карагыз спектакльләребезне. 105-нче сезон, шундай бик матур гына, күркәм гына юбилей. Безнең 100 еллыктан 5 ел моны яңа үтеп тә киткән һәм безнең шундай өстәтә байрам була бит инде Мостай Кәримнең, үзебезнең театрыбызның һәм республикабызның 105 еллык юбилее. Шуга Алла бирһә, бик матур саралар үтеп, яңа иҗат мезгилен башларга уйлайбыз. Бик матур итеп ял иттек, Аллага шөкер. Яйдың яңгырлы булуына карамастан, шулай көз сүйеп, дәрт тиеп, бuna илһамланып эшкә киләбез. Настроение бик шәп, бик һәйбәт. Бүген менә эшкә ярты сәгатькә иртә килдем, йоклап калмадым. Һаумагыз башкортлар. Привет. Алмасагай, как настроение? Отличное, рабочее. Аллах шукр. Как лето прошло? О, великолепно. Привет. Какие пожелания со 105-м сезоном? Күп рольдәр булга ярар иде. Эшләргә килә. Пожелаю здоровья всем и творческих успехов, естественно. Ой, Илгиз Хаума. Сәлам. Барыбызга ла сәламәтлек теләйем, коллегаларым, тамашачылар, барыгызга ла сәлам. Иң мөһиме иҗади уңыштар, иҗади үрдәр, тетрәндергес рольдәр теләйем барыбызга. Мин дә шуларга кушылам. Хагындык, дәртләнеп эшләргә язган, иҗат итәргә язган, театрда тамашачылар. Вперед, только вперед. Алла бирһә, быелгы безнең 75-нче юбилей сезоны балкып торган, алкыштарга күмелһен. Работать, но не сочковать. Менә Рима килеп итте безнең. Рассказывайте, как лето прошло? Хорошо, отличное лето было. А какие пожелания со 105-м театральным сезоном? Ой, какие пожелания, чтобы у нас были сила, вдохновение, главное желание работать, желание творить и радовать наших зрителей. Это самое главное в любых сезонах. Ура, Мирас! С новым сезоном всех поздравляю! Так, яңа күп рольдәр бөтәһенә теләйем. Уңыштар һәм әлбәттә сәламәтлек. Барыгы яхшы булган, илдәребез тыныч булган, күктәребез тыныч булган, Алла бирһә, җаннарыбыз
лимит болады сол енді самалар. Тәнхау эшләргә яткан бергә мотор итеп. Җанга тәнхау яңа рольләр, яңа шатлыктар, яңа асыштар, яңа спектакльләр. Амин дим. Амин. Был сезонда ла бирһә тик яхшылык, тик уңыштар, тик яхшы хәбәрләр генә, матур спектакльләр бит күбрәк булган. Барыбыз да исән һау булайык. Мин шул кадәр һагындым, мин яратам мине театрым. Всем привет! Светлым эшкә сыгу менән, яңа мизгел менән. Безнең театрга рәхим итегез! Сюда проходим.